इलेक्शन के बाद में जो जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। New MLA Jaseng BJP na pokatika jilla Uttar Pradesh Lakren Kinthwa Yaki Baiba pokatika jilla Uttar Pradesh Batkane ka jingkiran Kinthwa Jongu kala long persya Yaki an caka sarkar India Ban menta ka sarkar India kala ai pori u Arab Sau Kinta Bon penbej yang kam keren Jongu Wala dong melawan penbej Kum taun ngat Haki jingsya penstam kat kum ki an caka sarkar India Kakirtang jongnu MLA kadai ku di Raja Singh ni MLA ulah keren Kinthwa lane ulah berngam yaki Baiba nasional caka jilla Uttar Pradesh ta ka baong ba phi thu yaka JCB ba yaka bulldozer bat kumta pihaban bot yaka sang BJP hakane ka election ka bansawan wala pimbot yaka sang BJP lane pimbot ya u chief minister caka jilla Uttar Pradesh Yogi haka election banwan kumta ka JCB bat ka bulldozer ki badan ki hajar tali apa kata jilla Uttar Pradesh kumta ke penjat ki ying kisam jang kino ki beriu ki ba khlam bot ya ka sang BJP haka election ka banwan apa kata jilla Uttar Pradesh susuru ne u MLA ula benrap dak baang wala da pladan lupa ka jingmod ba pinam bot chu ya ka sang BJP haka ne ka election ka bansawan kumta ka bhai pipa mi na na pokana ka jilla Uttar Pradesh bat phetna shiki wi jilla pokarian dia bat sali bot yaki nogi parti ka baphiman hendra ya pokana jilla Uttar Pradesh bat pihaban bot ba ka sang BJP lamda kumta ka JCB bat boldesa kiladan lupa hadwari yang jopi ban pencat yaki jaga ketuta bat kumjo yaki ying kisam joki nogi beri ki bambot ya ka sang BJP